Sampurayang dewe ketiang kisah mangkin bakat tuturang ngelah tunangan di dunia maya ajak cara siluman awalnya kenalan tiang di Facebook ulian nge-like ngomenin postingan lantas messengeran WA saling perhatian bilang awai ngai kena uyang makita tiang mengelahang kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin cara Syahrini foto mebikini ternyata kulian aplikasi anemo koknya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Kenalan tiang di Facebook ulian nge-like ngomenin postingan lantas messengeran WA saling perhatian bilang awai ngai kena uyang makita tiang mengelahang kanti tunangan sing bakat ruang cara jelekan kalah cegegan maka siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin cara Syahrini foto mebikini ternyata kulian aplikasi anemo koknya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne mua pure mih radu ngeri. Siap kaget yang agak sing lah riwayat jantungan kapok yang nyesel yang bisi tunangan bakat sutin ne cara Syahrini foto mebikini ternyata kulian aplikasi anemo koknya kada dilangsing yen nepuk nak langsing pasti ngae pusing ne cungu bawak ye dadi lanying ne